Khomolungni Dumali Bazar Smith Rally Khai head office jora rally khai tei se Dumali Bazar paithak laikya aro rally khaimani laikya Roman script ni tui tai ADC village ponche bot yani tui abon tui botini rally mote bikur mesin khailaikya oro phaiman jakai MLA Biswajit Koloi CD Rupini tai Sukaram Deborma tai Lemon Deborma soho tai MDC Ganesh Deborma bibi tai bo tongo adongo oro netin tipra mothani ano tai manjaka YTF ni president Runel Deborma soho manjaki oro koklam laikya tai rally khlaikya khadumani phunung laikya borok saka tai roman screen jodi sai thik khaya hangke abono soi khaya hangke tai bo andolon buskango khailainai hamo ni sai khnakai MDC Ganesh Demo tai MLA Biswajit Koloi bo haino sai khnaka bathakya chini choba hani bo sai ka sai khnaka lokona khanai nei di Bai, tini Khomolung coordination by ringjak, je kaisa sini tipra dopani ngai, je Dr. Manik Saha, je bini press release jata samani, je kok borok basana Bangla script by sinjani mani, obna jeng tipra mothani ngai, hai ka jeng tipra sangai, jeng tutel abno condemn khayo, obna jeng gosina haya, obon bagai kok borok basana sina hangkai Roman script by sinang thang, obna Bangla basa by sikangkai, jeng kuno motai mani maya, tai sudo obo simia, je sini tabuk sak jora 527 da ADC village tongmani, ADC village tak by sini village election ya, obon bagai jeng tuteli jeng tipra mothani abno jeng condemn khayo, tamni bagai hangkai, je tabuk 527 ADC village jata tongmani, aro juni election hangkai. Sini jara jeng jar poncheta tongnai haike jeng jara gramo tongnai sini bagai jeng jotone sepnai samung tangthini subidangnai village committee election ya haike chini member haike chairman chongjen bagai প্রত্যেকটা এরিয়া ও চিনি বিডিও হাইকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় কক খনাইং দङ সামু খাইथिने বিভিন্ন চিনি বেকাইदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हाइके जों विलेज कमिटी सामु खाइनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खलायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनानि ताइ आबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड नि बागै जों जथेष्ट सामु खाइ दङ अबन बागै जों ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसखां मास जों कतर आन्दोलन खाइनान थान दङ बैसखां मास ने 10 থেকে 12 तारिख बिसिङाव खायसे चिने कतर आन्दोलननाय हायके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक मानो अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटिरा जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत्त प्रोग्राम खाइनाय हायके चिनि सामु आन्दोलन खाइ दङ अबन बागै जत्त तिप्रासा जे एरियाव दङनाय नंनि थिने तक कचारा जों कुरु गिरिजंना करे तिप्रा मथा आगिबो हिरो ताबुकबो हिरो जों ताबुक आगि जे चिनि 18टा MDC तंगमने ताबुक आबसिमिया 13 जना MLA मामन पर्व जों बखा बायदनाय करे जों ताइबो स्ट्रंग के सामु खाइनाय सिनि थिने इम्पसिबल कुनु करे जत के सामु जों बाक्सा थानचके खलायखांखाय सिनि सामु सक्सेस जोंनाय जतनो आबगै फायदेनाय जतनो हामबायरै आनि किसा कक समाने इरिन अफ मीडिया बिसोर जतनो हामबायरै आनि कक समाने सपना हामबाय खुलुमबाय अपनो दिनै चिनि 16 तारिख खुमलुं कोअर्डिनेशन कमिटी बाय रिंगजाक चिनि कायसा बिक्षोभ मिছিল नर जतनो साइमानो जे चिनि तिप्रा हाव कायसा ताबो बेलाय वानामा सिंसा ताइ कायसा बार्डेन जनो रिजाखा बेलाय अनफॉर्चुनेट जों 1967 नि जिमिन 67 नि जिमिन कक ब्रनो रुमान हर बायके मा फ्रंनाय मा सरिनाय नि आन्दोलन खाय फायलायमानि अ तिप्रासन अ दिमानो तिनि जे स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट कायसा नोटिफिकेशन जाखा जे CBSE बोर्डो कक बरकनो बांग्ला हर बायके क्वेश्चन खायजाकनाय बांग्ला हर बाय परिजाकनाय अमाके जे नोटिफिकेशन दिमानि अबनो जों निंदा खायै दिनै बेलाचिन अर मुभमेन्ट कतर चलना नाय दङ अंगिबो दङ तेरो फाइसक पाइखा चिनि ऑनरेबल चिनि लोकल MDC बरमगनां गणेश देबबर्मा ताइ फाइ मानजाक फाइखा चिनि YTF नि प्रेसिडेंट बरमगनां रोनेल देबबर्मा MDC बनो बेलाय पाइफाय हामबाय ताइ चिनो फाइसक पाइखा XEM चिनि बरमगनां चन्द्र जुरुपिनि ताइ YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताइ TWF नि नेतृत्व जतनो फाइसक पाइखा एक्चुअली जों बेलाय खाखामो दिनै हायदिनो जों एक्चुअली चिनि जे बर रकनि डिमान्ड अबखे जों तिनि रोजा गया अथ जों इम्पोज खायै जे कक ब्रनो बांग्ला हरबे सिनाम बाय चिनि इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं
tamni bagi chung o kobro masan humale chini scientifically chini je kok bonus kaham ka sina thang ka hangkai o roman horbai ke belai proper chi pronunciation je proper je writing o chung jal omo jati chung mano an bai chung tin diban ma khai chung emne emon kunia chung bangla nasil wabtiya kintu bangla horbai sina thang ka hangkai chini kok brokno pronunciation clear angya written jeta chung jeta spelling boy ne kaham kai chaya amani bagine chung o kok brono roman horbai chung dabi khayo even om hai jodi angya kan kai tir para jowa kotor andolon angnai kotor chini taibu kotor nakai chung tir para stop the khai dinai tamni bagai himale chini kaisen naimong je roman horbai kok brono university level ra chono mas siri nai ma prangnai obno chini demand ar ta kaisa chung tini demand khaimani karon obno je chini oro near about 2 years ni above ngi thangka tau pun 2019 ni pore chingje bini mia paikya 2019 piaba 300 jora 2021 chini je village committee ni chini je miat pai thamon ya golobo tini bo kintu jor tini bo 300 jora o village committee khaije gene bagai chini village logo kabangma 15 finance commission ni je rang obo tini proper level tini thik babe spend khaije gya jing last time o video ba asokha e dm ba asokha jing ya golon nukha je chini 15 finance commission ni rang raw tabsa jora properly kuni implement khaije gya omni bagini jing dabi khayo je immediately o village committee election dagi khayoi chini o ti prasaroni o je addition dani je village committee on development o ti prason development ngani o je movement jing khayo takaisani koimung jing roman horop obo sudu tini ti pramothani dabi ya joto ti prasani dabi ang koinai jara tini ruling government tongnai BJP government tongnai jara MLS M disesum ang koinai mong khati prasaroni kaisa basanggai chini ostito lorai khani ni bagai chini future chini basabati ni kaham jaga thang songne ni bagai se tini of movement ang brono koinai borok bahin sing bai baksa o je roman horopna ko borok bai sine ni bagai borok dabi ti satung borok sing basa phaitung borok government no satung je government o statement no withdraw khain nathung daki hai ke omo chin ti prasar jotisto sing sijak nukjaro tongnai tini borok jotono sing tini jotono saitong je kobrong no roman hore masinai keno tini MLA baki rokha tini tangi phayang na ba baki tini tangi BJP khaidong tangi phayang nai ba omong khachini ti prasar ni naimung ti prasar ni kahamne bagai jing khaidong anbai tini o movement chini tini oron paithang ka abia jing government withdraw khainai ang kai jing bas kanai tai bokta movement khaijing am division no nukhna ang nijebu slogan diboi chini je roman horobai kok borokno jeng ma frungnai ma serinai class 1 ni simin university level jora obosin dabi ebong jeng movement bo khaika even government afron kintu jono kise response khaika je obno ti jeng wan songnai kintu tini jeng nukha je government ni je notification obosung kunina mani meya nakhai jeng bas kani bidan sabha jeng nakhai ti